Second, filling of the one assistant professor of the lecturer in the occupational therapy in Goa Medical College. Ex post facto approval for the extension of the contract and due payment of the civil supply. The ex post facto approval of the late that Pandurang Pednekar OSD with the Minister of Health expired झाला तो तो थोडासा पिरियड उरलेला त्याका ex post facto approval दिला त्याचं पेमेंट दिवपा खातीर. Creation of the post in Director of the Civil Aviation MOPA Airport Authority. It's one accountant, one UDC, two LDC, one driver, one MTS. It is an appointment of the Sabina Minijis in contract basis. लोक आयुक्तान स्टेनोग्राफर ती रिटायर्ड तिका परत अपॉइंट केले. Ex post facto expenditure sanction for the payment of the bill towards the video on the Goa Revolution Day. 11 लाखाचे bill सुमार केले तरी. 4 post of the lecture basis department in the general surgery department in the Goa Medical College on contract basis again. Sorry, it is on regular basis. 4 post creation the. Till regular basis, sorry. Chief Minister Rozgar Yojana 2020 for the engineering professionals in amendment to the notifications. CMR by Rozgar Yojana actually तितूर एक amendment केला engineering हे करपाचो. Engineering खातीरूच loan Chief Minister Rozgar Yojana जे आशिल्ले degree and diploma holders तांकां दिवपा खातीर Chief Minister Rozgar Yojana. Corporate social responsibility. Now the director of the planning and statistics will be the client department to see the CSR authority. Client CSR authority, director of planning and statistics. Proposal for the ex post facto approval for the re-employment of Mohammad Jamadar in executive engineer in contract basis. Ex post facto administrative approval and expenditure sanction for the additional work in the National Women Parliament. Appointment on the appointment of the compensate ground. आम्ही 12 स्टाफाक पयर आम्ही 2 जणांक अपॉइंटमेंट दिली in police department. Now the 12 जणांक जे 3 जण फाटले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटानूय एक्सपायर्ड जाल्ले एट अ टायम अशे सगळे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी एक सगळे अशे आशिल्ले इन सर्वीस म्हणजे सर्वीस आनी ऑन ड्युटी जे एक्सपायर्ड जाल्ले आसा अशा 12 जणांक आमी अपॉइंटमेंट आफ्टर कंप्लिटींग ऑल द प्रोसेस 12 जणांक काही रिलॅक्सेशन करून ह्या 12 जणांक दिता आनी हेन्स फोर्थ इन सर्वीस आनी ऑन ड्युटी कोण जो एक्सपायर्ड जाता ताका वेटिंगाचेर उरचे ना बाकीच्या सगळ्यांचे वेटिंगाचेर उरता बट तांकां डायरेक्टली अपॉइंटमेंट दिली वतली. अशो पयर ज्यो आमी 2 जणांक 15 ऑगस्टा दीस दिल्यो आनी उरलेल्या 12 जणांक अशा पद्दतीचे अपॉइंटमेंट दिल्यो वता. 12 जण टोटल 14 जण पयलीं 2 जणांक दिल्यो आनी ह्यो 12 जणांक आतां दिता. हितूर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे स्टाफ आसा जे फाटले एक्सिडंट जावन एट अ टायम बोरये जो एक्सिडंट जाल्लो तितूंतले स्टाफ आसात. टोटल 40 पयलीं 2 दिल्या. It is an ex post facto approval for the expenditure section incurred in the COVID center. The bill pending उरलेले GTDC च्या through quarantine center म्हणून घेतलेले आमी ताजे bill payments करपा खातीर. It is an expenditure sanction for the Goa Darbar Hall. So the expenditure sanction उरिल्लो pending आशिल्लो. It is an extension for the tourism check policy 2019-2022. It is erection of the temporary seasonal structure and beach shacks, deck, umbrella huts and other structures for the further touristic season 22-23. Annual report of the Goa Public Service Commission. आम्ही तो एक्सेस म्हणजे ते तितक्या दिसा भितर युटिलाइज करपाक जाय त्याच्या पेक्षा चड दीस उरत जाल्यार जावपाक शकता.
I don't know हांवें रिपोर्ट मागला. पॅरा टिचरांचो पेमेंट जातलो हांवें करपा लायला. SITचेर तुमकां डिटेलान ताची न्यूज जी आहा पळय न्ही ती 2 दिसाच्या मदीं सेपरेट प्रेस कॉन्फरन्स घेवन दिता. थँक्यू. हांवें काल म्हाका कळना फुडें DGP कडेन हांव स्वता उलयलो आनी DGPक सांगलां की तितून थॉरो इन्व्हेस्टिगेशन करचें. ताजो पोस्टमार्टम करपा खातीर गेला. पोस्टमार्टमचो रिपोर्टूय कदाचित DGPक मेळ्ळा आसतलो, पण DGPचे म्हणण्यानुसार आनी डॉक्टर्सांच्या हेज्यानुसार हांव DGP कडेन उलयलें, पूण प्रिलिमिनरी तरी इट इज लुक्स लायक अटॅक, कार्डियक अरेस्ट. सॉरी, जो इंसिडेंट्स जो हरियाणा की investigation is going on. Investigation is going on. आमचो सेक्रेटरीन सगळो रिपोर्ट सबमिट करतलो. गोवा पुलिस उसके हरियाणा की जो केस हुई है उसके बारे में सीरियसली देख रहे हैं. DGP खुद मॉनिटर कर रहे हैं. प्रिलिमिनरी उसको लगा है कि दिस इज एन कार्डियक अरेस्ट, बट फिर भी उसका जो इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट उसके पास आ जाएगा. प्रिलिमिनरी डॉक्टर्स और DGP के कहने के अनुसार वो कार्डियक अरेस्ट जैसे लग रहा है. इन्वेस्टिगेशन विल गो. I'll check. Thank you.